Ingan ditamang, om ditanap, om di spiritu tabitwa. Igrasya di Tuhan Jesus Kristus datakaw, om iko ginabahan di kiningan, om iko pisan di spiritu tabitwa. Miyampay no Diyoso sa biyabi. Tapi na iko ngabi, itadabay no, ikalamazan datakaw, ikalamazan po imbida solemnity, tinanom za tabitwa koso di Kristus. Ami kalamazan, takaw diti, katapatan i Jesus, napihi miyampay da takaw, akon ka insan, no? Do sabagi da tuhun katapi, katindapan di sido, pointi hambus miyampay da takaw. Paintubong isudo miyampay da takaw, mentok di sontob, di hizab da takaw, o mentok nagi do kaganapan da takaw. Pamazano da kahudukan di sido di kanu takaw da manay mo di sido. Kamazon da iso privilege mentok da takaw. Nadi miyampay da konsikan o kapunong katahwadan da takaw. Kano no? Tumimpo da kalamazan takaw diti. Kano mga kundo daw so nga bida takaw. Papatunda na di da takaw sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso, day di kiningan tabakas, day Diyosu ay tapinay ngabi. Danak pamidaw so koso, id pamusaban ngabi ko, id boss ngabi ko. Idunu inayman ko, idunu iaw ko ng ngasan damimang. Maza dahasa ko, maza dahasa ko, maza dahasa ko tagazo koso. Itinapogi, makinsenzo di Mary. Iobitwa, pointi hambus hahangay, sa biyabi ditasab sang tingabi. Diyosu tapinay ngabi. Do sumambayang muntok dago. Doy di Tuhan kiningan datakaw. Kikosenan na dadi datakaw ikiningan tabakas. Umahiyong dadoso ngabi datakaw. Magawit datakaw dahil kapasizon sa lajul. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kabantugan day di kiningan, idi takabas kozo, pibabasan day tuhon ngabi, tangabasi kogiginavo do itana, mga zos kay tiyaw. Manong ko aw gigina si kay diyaw. Sumamba si kay diyaw, mambantog si kay diyaw. Manak si kay diyaw daw kapanang katahwadan ngabi. Montok kabantugan no tagaso. Tuhan kinaingan, radya poin surga. Hoy kinaingan tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tantay son. Tuhan kinaingan, domba di kiningan, tanak di tama, mangido kadidoso ngabi di pamagunan, kosyanay doy dagay. Mangido kadidoso ngabi di pamagunan, toy mo o sambayang sa. Pino ikaw ko doi di abananan di tama, kosyanay doy dagay. Tu isisyaw na iso tabitwa, isisyaw na Tuhan. Isisyaw na takabas koso, Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitwa, idi kabontugan di kiningan itama. Amen. Kano sumambayang, oy kiningan, maza iditi sakramentum, koy mazan, nakapanimpon dagay do kahandaman, di kinondasan kinapatazon no. Panak no dagay, sumambayang sikoy, moy do mamantang diti mistrium ngabi tabitwa, do tinanom sa no, do kopyuman sikoy na dato, moy mo do dagay, sondi di tuwa ngabi do kapunabusan no. Imamama siya mamalinta, miyampay, di kiningan, itama, idi kapisan, di spiritu tabitwa, kinoingan, montok sa hihinaid,
Aiso kapupuson. Pembacaan matad buku da kinahabusan. Ngozono pasunod ni Moses di Tuhun ngavi ipenu ngavi di Tuhan sa vavi ikotulan. Sebagai do sisimba insan ituhun ngavi da binubos da tonudoni dagay o sa vavi penu iniman penuai di Tuhan. Maino peswato di Moses, asavya ve penuh di Tuhan, omosuvapo di tadau seminusut, imang na isido penodo da altari, dodoi hoid pun di kanuhuan, do kitoy gir opod duvo, montok di opod duvo, suku do Israel. Dari penuh na isido, do Tuhun tangamuhok, do Tuhun Israel, ida memohubuk, do papohubuk do tantahuan ngawir sapi, do di Tuhan, sebagai do kehubukan sangavian. Onwono di Moses, o setengah di Za, puswangono do mimpun, ina po setengah, nga dodoiho id altari. Dari onua po isido, ibuk do pidondian, basauno isido dari Tuhun ngavi, maso makinungaw, pobos na izeho do. Tonudon ni dagay savyavi ipinunuan ni Tuhan, mimozo sikoy. Dari onuono di Moses, isa, maino isido po isaso dari Tuhun ngavi. Itino isa di pidondian, itinodo di Tuhan mempai Diosu. Minangakop sa vavi di undang-undang, kadisido do minubos. Ibos di Tuhan. Bihidonku sasavan na kapunang pasisan, hovon ko ngan di Tuhan. Bihidon ko sasavan na kapunang pasisan, hovon ko ngan di Tuhan. Poin ko zona di humusi di Tuhan, di kawasyan daw di dugo. Bihidon ko sasavan na kapunang pasisan, hovon ko ngan di Tuhan. Kui savan penampasisan, hovon kui ngan di Tuhan. Agaza tomod, hogo di mato di Tuhan, kapatazon na sanguhun ohi day daw. Isu puno ay Tuhan, izono isu puno, nakuhuvaw no, ikagos kungavi. Hidon ku isasavan penampasisan, hovon ku ingan di Tuhan. Mamahubuk zawi di kahubukan da kapunang katahuaran, hovon ku ingan di Tuhan. Tuhukon ku da dumbangan di Tuhun nga vidaw, idandi ku da di Tuhan. Hidon ku isasavan napasisan, hovon ku ingan di Tuhan. Pembahasan mentad suat dari Tuhun ngavi do Hebrew. Nakaikot na di Kristus sabagi da Padri Tagazo, di balakat ngavi, maso po ngavi haid mikot. Nakaduapos isido,
di agagazo po, ihusap hobi paingganop, iavavasi po, do mantad di kinuama, do hongon, do mizaw, tu okon ko don binangun i. Nakasubon ni sido di izanon tabitua, do insano, do poingigit, do okon ko za, do kambing, toy ko tananak, tontohuan, do sapi ngavi, iza daw sondi, tu nakahantoy na di daw, o kapanabusan sa lajul, mentok da toko. Koizas de di sontob, nongozamutan, iza da kambing, tontohuan da sapi, tavu, do sumandak sapi, kapopot tonduhi, i do kabituahan, di pagigizon dia ho, day dahabus. Hobi po di, vaza di za di Kristus, tuminak daw sondi sa bagi, do kahubukan painggonop, do kinaingan, maza di Spiritu selajul, do mamahidas, do tinan kadudu vortakaw, do mantad di kaiman ngavi, paimpasi, do moy do kapanampuan takaw di kinaingan paimpasi. Magawit isido di pidondian kababagu, sa bagi do papipitunod, do moy no da kambit di da, inunu, inakadandi, ituhun ngavi, nangahow, do kuma, day ditungkus sa lajul. Nadadi o kapatazon di sido, nadadi o kinapatazon di sido, do mamuhas, do doso ngavi, nakadandang, di pidondian na kapaguhu. Ibos di Tuhan. Katawanan dari kinaingan. Hozono, oy Zion, hozono, da tomis, kapatazan ngavi, da dilaja gugumompino. Hozo ngavi, da hozon ngavi, paing kinaingan. Katama savyavi, anunu, soy da hozono, kasudong kozo, da panovon da ikapazan ngavi di sido, gisom di ti kahib, di kuasa ngavi, miaga di diaw. Tadaw baino, so da nuhu, da kapazan tomod, nakamapadadi da simbaga tomis itizanonu, poempasi mamomogonop takanon kaposizon, takanon idi paizazanan tabitua, doi di tabitua ngavi, opod duvo di Tuhan da toko, tungkus kopiting kizaran di sido nakata. Dadi no da hozo di atahang amapuod, hozuk paimponu, hozo nu di tomis kozo, itu nizon kozo di kangkab, do baino, poing babang itadaw, do sindak, nakapagavit, da kandaman, day di timpu. Ontok di Jesus, hobi paguhu, mija daw tabitua. Suang di hintun, pangakakanan kababagu, di lajar takaw, bagisoso mo iziho, do papatihambus di kalamazan. Minanutub di kalamazan, guguhu da Paska. Hizab na po nga nagantian da bagu. Kavo painsanginan, kiva gumusa di tingkahunggung, itadaw humisaw, maguzazang di sadop. Hizab di Kristus, da mimang dinunu inatodo di sida sondi, apatut invaguvan da namot, da timpu mamanaw. Itkaandaman di timpu da kinatingkisadan di sido, mantad diho, po iaon ni di sikul, paing kinaingan di sido, po bituahon dagay iloti da anggur, o matapot manampuan da kikwasa kapamamasi. Katumbazan mentok tuhun Kristian nakatak, ilauti na dadi da tonsi,
Mazadabos ngavi mantad surga, day di za di sido i anggur na kohon. Nunuka da sundung patu, do no kompuvong da kuasa sandad, ngavi da vinon. Do na tapiumanan takito, iti katumpasan da toko, papatahang da hobipo, do kaduduvo pain sandad, do no po musavan. Do kosok it susut di tanda induvo kopiko, momonu di tanda ngavi, titak paing kinaingan. Doi hono poin bihiu i misterium ngavi na samba. Itinan poin pasi no itakanon da toko. Itinumon da toko, iza tapagon kozo hogo. Ito iso ituhan au nabagi. Okon ko isido i mga kanditi mamagi. Itakanon tabitua, id nambo do imozon ngavi. Kakal au katahib, kakal au nakakib, au koyho do obuntung. Nadadi iso, to'y nadadi do papakan do nibuvan. Pinangakan ni sido, do iso di loti paimpasi, id nambo do kakalpo do taimon, au no di ubaton po. Itangavasi, nangakahasa, nakabahagi da idsuang di, miyampay pointantu, o uangan o grasya, tay doso. Kaposizon daun spiritu, tay kapatazon daun spiritu. Kapatazon, day nangakahasa, day di tangavasi. Kaposizon sa lajul, bio, paingkuo o iso takanon, kandasan da tuhun to'y kasusan o pongo. Kokibon da toko is sakramentum nga paintahang pogyoto no o katumbasano o matagok kimay idi. Au papabaga di santitik di do hobi gumahong ko it bogison kinapababakan patindoy. Au papabaga di Kristus do nakpamadung. Iti nga do itanda do kapamanu do mato. Katapatan tahom ipoin hosok. Do di sabiabi kaganapan daw kakalpo tanudon. Intangay iloti di tasab ngavi. Pinogad mentok menumpagunan ngavi. Idi kinapaiduan diho. Ilauti mentok di tanak to tapot di kinaingan o komozon. Iaw kabasa patakon dari tasu ngavi. Asasawi di kawa ngavi nakahide no tinggo hungungan paguhu. Idi Isaac dari altari nakatingkukub di pamakanan Paska kinahohoyday mana pinaikot mantad surga. Tadi ikot no ay gugumampi tabasi, lauti paing kinaingan, kakal po do papakito agay di tanda do kasyananu. Ikakal da papakan dagay, ikakal po managok dagay day diyaw. May do kakito si kayo na do kabantugan mimang babang. Idi panguman ngavi da aiso kapatazon. Iziyaw itabaha kozo, itabakas kozo, itavasi, itakanon dagay da babay no. Ikaw undangan dagay itimpumikot. Ikot no, da dizo zikay no, da tambuhoy na pihino. Sampi tumungkus di iziyaw asangano. Sangki novangan na balakatan. Yan pa di sangti ngavi di isay do koizanon do miyampay diyaw. Izo no iloti pa impasi, ino kain daw mantad surga,
kadi Tuhan. Isay na po mga kanlalaw ti diti nga apasi salajon. I Tuhan miampai Diyosu, Omiampai surubando. pambasan dia baltavasi tabitwa sinuat dimak. Kebentukan yang diawai Tuhan. Di ontok tadaw kumoiso do lauti au nasasadan. Ontok do niman pahubuko i tanak kambing biri-biri do kahapasan. Uwat no di Jesus i mokiki iya ngavi daw do nombo o penuan nu dagay do mugad do popotonda mentok diaw do mangakan do kahapasan. Ka. Omingkano do suo no disido o duvo di mokiki iya ngavi daw miampai bos do ugad ko no do duhya id kakadazan kasomo kau i do sanguhun kusay i pensan do son bunduon o vaig tanudo na Diyosu isido bisa no i sanganu di hamin di suangon di sido do mobos i mengingia do inombo i hinimput ta kananku i inombo do kanuzo makan di kahapasan songovian di mokiki iya kungavi. Patunudon kau i do tuhun di do iso hinimput toiva do doiho it loting i nogogonop no haid. Potonda ono Diyosu i pemakanan montok do toko do doiho ka. Paugaday no do di mokiki iya ngavi di do doiho it kakadazan ko kita no diho do aiso nidu do mantad di pinasunod di sido do diho may no diho potong dao i pemakanan do kahapasan. Di maso isiho makan pagano no isido do lauti. Kapanang katahwod po isido ko kibono di sido i patako no do diho. Onuo no iti. Itino itinanku. Kadisido. Dadi pagano no isido do sasavan kapong po isido do minanong katahwod patako no disido diho i inum no ngavi isiho do mantadi bisay no disido isiho do itino iza ko iza di pidondian i kotuntug may montok do kagumuan. Poihon ko isiyazu toto topot do auzo na di monginginum po do anggur. Gisom i do oikot itadaw do monginum zo anggur kabavago do doiho i kapamalintan do kiningan. Kapanga po isiho do huminozo do hozo ngavi do kapazan wampaw gaday no diho do doiho id panuhuan do olivit. Iyabal tabasi di Tuhan. Kalsa di diawai Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi na ikaw ngabi. Mika di na boss, kuditino, i kalamazan do toko, i kalamazan po imbida. Tinanom sa tabitwa kozo di Kristus. Tamoy mo kivada do, i kapanayman do, kasambutan do, kumainsan lagi, kumadi tanak di nopihi. I pointanod do sikul minggu do daytiid paroki do Sancti Michael. Dadi kapayhan natoy mo ko mantado zon pinampang na po nga kivado apat nga podom si Zamot Chalon. Apodom vahu
mantad o kinarut sing Sancti Agustin. Nagi apon tuhun mantado patuki. Jadi okon kono po iho tapi nai kong abi kiba nagi da do kausudan do humiput do iti natadon do panambazangan do Sancti Michael. Nga sebab no do kantakan do babay no diti audi kapanaw ngavi diti i program i tamoy mo do kapanaw mentok do paroki do toko nga sunong patu da ingka how toko da do atagakan do kahansanan tamoy mo da poinggiot i katumbazan do toko tumaguvang do kaposizon tikid tadaw. Dadi vitoko din pamusaban do toko mentok kalamazan do toko tadaw bayno tayko minggu bayno diti anu kozo o tema tayko ikamazon toko do tudu do kalamazan do toko do tadaw bayno. Kuminsan apa nga kapanang katahwadan do toko kubanda kiningan sebab no do katindapan tomoy mo pointi hambus di sida miyampay do toko Eucharistia tabitwa nagi kapantangan nagi do toko kumada sida kumaduvo na po nga tapi na ko ngabi kapagahapan do toko mysterium di sida ikatumbasan di sida nagi papuntun do kumazan do divosi teko katumbazan to ko kumadis sido katahu na po nga mumuhogo to ko teko to teach us to appreciate titak diti Eucharistia tabitwa iso sakramen iso nagi kahubukan dadi tikid taon kaya toko kibada taon A, taon B, taon C. Kibada tudut daw sandi taon bay no, taon B na po nga tudu na po nga Eucharistia itanda do pidondian teko itbos na po do ulang putih Eucharist as the sign of the covenant. Jadi ongo toko ipambasan ngabi ditino paingkuwa kiningan teko dandi di kiningan kumada tuhun ngavi di sido megadi nongol toko wid pembasahan kaiso pembasahan mantad do kinahabusan ngol toko paingkuwa imozus do menu dituhun ngavi di sido tuhun do Israel. Tanudon idagay o savyabi ipono iniman pono ay di Tuhan. Ano ni mangan di ho pinay ko ngabi. Ano na di Moses o sa tanga di za paswangon no domimpun ino po sa tanga nga dodoy ho id altari. Dadi kinuho di ho iza mega di na bos kuditino tapi nay ko ngabi. Iza itanda do pidondian di kiningan miampai do tuhun do Israel. Moses teko onuana di Moses iza o maina di sido poiza soi dai di tuhun ngabi. Jadi itino iza di pidondian itino do di Tuhan miampai di Yesus. Minangakup da savyabi undang-undang. Jadi ongo toko paingkuwa ikalalahan di Moses pinaizas iza imega di bos kudit iso o tanda ipidondian dia ho tuhun da Israel miampai da kiningan. Katapi ino po kahubukan diti nga okon ko ikamazon do perfect au ugonop. Jadi ulangon iti datamoy mo.
Katapi ongaw takaw id pembasan. Kadubo, tapi na ikong ngabi. Nakoikot i Kristus sa bahagi do Padre Tagazo. Ano id katahangan do Hebrew. Iza daw sondi tu nahantay no di daw kapunabusan sa lajul montok do toko. Nadi kumuzon tapi na ikong ngabi. Kinaikatan di Jesus. Ipinato di tama di sido. Montok no do kapunabusan kumada toko. Minanak do toko do kaposizon kababago maza no di kahubukan di sido. Iza daw sondi montok no do kapunampasizan do tuhun, kapunampasizan do pemagunan. Tadi tapi naik ko ngabi, mika din na bawas ko ditino, i Kristus, i New Testament, teko, New Covenant, i pidon diyan do kababago. Isa disido, do, minagavit ito ko do kapunampasizan sabab i kaginaban di sido guminabo isido kumanda to ko. I have come to save you. Mikot zo sabab no do guminabo zo Diosu. Man kudi I will start a new covenant miyampay Diosu adi sido. Tadi itino ano ipinatak di sido kumanda to ko. Iongol toko da abal tabasi. Ono na itino itinan ko. Itino iza ko. Jadi itino ikamazon do Eucharistia tapitwa tapi na ikong ngabi. Ipinatak di Jesus muntok na toko. Iza itinan omza di sidosondi. Jadi ondom toko teka ondom kunagi. Nabazahan ko di oninisaw po. So ngayon do, pengampay, tayo pentanod do, sikul minggu. Muat mangingya. Ano kita Diyoso? Apa yang kamu nampak yang dipersembahkan oleh padri tersebut? Jadi, isa o persoalan. Simba ko na po nga itinan omza di Kristus. Jadi tumazanzo tapos ko ngabi izyozo nga ingka nagi simba teka husi Diyoso. Tapi na ko ngabi otopot nang ko ibos teka susimba na toko teka pentanud nang ko i katumbazan toko di. Ano iboson toko itinan omza di Kristus. Jadi, semono opiduvo do ginavo toko. Kiba di opiduvan do ginavo. Nung totopot itaymon toko na podi nga itinan omza di Kristus. Tapi na ikong ngabi on damon toko. Maza di bos di sido. Ipinohombus di sido kumanda toko. Onwo no itino itinan ko. Itino iza ko iboson di fado. Sa bahagi do. Pono ko wakil teko. Ifado acting in the person of Christ. Dadi ingko toko do au tumbazan. Isa pembitanan kumada toko. Jadi timpo da babay no diti. Katay mo toko do WhatsApp teko pengumuman mentada pelinta. PKP 1st of June, gisam 14th of June. Jadi kaumum ka bos mentadi authority ikibada kuasa kapanaw. Jadi ingka nagi in kalamazan do Eucharistia tabitwa. Ibos di Jesus sondi iminobos. Itinan di sido, iza di sido. Ano i-respond to ko? Magangat to ko. Doit ko tumbazan,
itaymon toko da totopot itinan omza disido. Jadi tapi naik kong nabi kaya toko nagi ikalamazan do Eucharistia tabitwa. Ikamazan do puncak perayaan gereja. Jadi au kagal paling tabakas teko i awakas teko itakavas di kalamazan de panambasangan do toko. Okon ko i divosi kya tapi naik kong nabi. Ogumo i divosi migado sambayang do Julio. Divine mercy katapi iti no po divosi nga magangat do toko do kuma do Tuhan kumaday Kristus may do awakas toko in ko tumbazan do toko katapi kalamazan do ay Eucharistia tabitwa sambuton toko taymon toko itinan omza di Jesus sandi. Jadi memang kakal toko pon do au toko kahabus teko PKP toko babain no memang au toko kataymo do tinanom sa di Kristus da babain no diti tetapi tamay mo kiba di lahan da kiningan montok tay sa do toko. Jadi kanon no tumihambus toko do tamay mo toko da do awakas da kutumbazan toko mazano teko i painhong kod di Kristus sandi. Tapi naik kong nabi, tumihambus toko miyampay do kanono pahambuso i kutumbazan toko. Kutumbazan so idiso kiningan itama tawakas mononodo do tavan tana. Do sabiabi konuno okito au okito. Kutumbazan so idiso Tuhan Jesus Kristus itanak tantayson nanak di kiningan. Nanak di tama na paguho sa biyabi umol. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan totopot mantad kiningan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sampim miyonsi miyampay di tama. Maza disido o sa biyabi donotodo. Montok dotoko tuhun ngavi. Mentok pemasizan datoko. Suminondot isido mantad surga. Maza di spiritu tabitwa. Nadadi tuhun doi di hahangay Mary. Nadadi datuhun. Montok sabab datoko. Do nakapapak id salib. Do id sibo di Pontius Pilate. Noong doso isido dok patason nahobong. Tuminungag bago ontok ditadaw kumataho. Id kotanudan miyampay di buk do tangabitwa. Muninsabat isido do id surga. Pinoikaw do id abananan di tama. Mikot may bago isido id kabontugan. Lumambisala di sangimpasi nangapatay. Pamalintan daw ay may kapupuson. Tumbazan so id espiritu tabitwa ituhan mananak kaposizon. Imuzu manta ditama ditanak. Imiyampay ditama ditanak do sambaon bontugon may. Inokabos maza di profeta ngabi. Tumbazan so idiso eklesia tabitwa Katolik apostolik. Mga kunso da iso kapodsuan. Montok di kapohiangan da daw songabi. Mandadandad so da di katungagan di nangapatay. Di kapasizon panggunan da mikot. Amen.
Sundong po tu do kiguno kozo i pokiko vangan datoko pokyo vangan datoko to sa sanguhun kiningan no po kiningan nga i no po oy karistia itanda kon datoko sangovian nga kapapapasoto di pigitan datoko sangovian di tama maza di tapinay datoko i Jesus kanono pogi minggisom do sumampu da ginavo pamusavan do namot datoko sumambayang susimba no pa datoko nga oy Tuhan sampuvo zikoy no do ko ginavan. Oy Tuhan, sampuvo si kaino, dahit ko ginavan. Do tamay mo na da, o Ecclesia, do magyum di antadanon, do kain vaguvan daw, do layho, itakanan, di bos, do kinaingan, itakanan, di tinan, omza di Kristus. Kano no sumambayang, dahil di Tuhan. Oy Tuhan, sampuvo si koino, dait ko ginavan. Do kapopo bu no da, do kasunizon da gay sa ngovian, dahit kapano hawadan, pibabasan, o ay karistiarity, patitikid, do ay karistia. Kano na sumambayang, dahil di Tuhan. Oy Tuhan, sampuvo si koino, dait ko ginavan. Domitapong na da, ikotumbazan da gay, di kahintan di Kristus, dahil ay karistia. Mi ikotumbazan da gay, di kahintan di sido, do itanga tanga mosikin. Ikitaluo, ang kasuhunan, kanauno sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, sampuvo si koino, dait ko ginavan. Montok di ang atahaban, dahil kapagyuman diho, di takanon da kaposizon, mantadno da akwangan ni Jeho, da takanon, montok tinan diho. Kanauno sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, sampuvo si koino, dait ko ginavan. Montok di tuhun ngavi, imanakadung dagay, da papataunda, di kapanandakan dagay, da ay karistia. Kanauno sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, sampuvo si koino, dait ko ginavan. Sumambayang takaw mantok diho, isumakit, miyampay da taluo COVID padam sizam, da mazar sa kaday, da dakutul ngavi diho, nos ngavi, paganakan, da kinauvangan ngavi diho, da ovit na day diho, da itkavasyan, da dumuapus di titimpu da kasusan. Kano na sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, sampuvo si koino, dait ko ginavan. Kano na mikot dahil di Sancti Maria, tinara takaw, makiano di sido, da manampung da takaw, kumari tanak di sido. Tuhan da takaw, Jesus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napano ka da grasya, miyampay diyaw kinaingan. Obitwa kay tanga do sabia bitondu, obitwa tu vada tinan no Jesus. Sancti Maria, tinada kinaingan, pakinsianay si ko'y tutuhon ngavi na mamidoso, da babay no o matakjam da kapatazon sa. Amen. Oy Ama, dumasok ko popohon diti novitanza do lauti anggur, masado ko'y man di spiritu no, pasimbanon no iti kapaposizon binonza. So kadungaz kayo no, da dumadi, dumyagadi ambit za. Itinan di Kristus, inota do inkobinsianan, montok do kapanomposizan do savya bituhun. Amen.
Azo ko na Tuhan, kiningan da sa bibinangon, tumazano ko bosiano, nakotoy mo si koy di low tita kon sa diyaw. Tuwaditana kaladya dohongon nga vidatinaw tuhun, dumadimay iti muntok dagay di low ti do kaposizon. Azo ko na Tuhan, kiningan da sabi bibinangon, tumazan ko bosiano, nakotoy mo si koy di hing anggur takon sa diyaw. Tuwa di gubas anggur kaladya dohongon nga vidatinaw tuhun. Dumadimay iti ditinumon do kasunduvanan sa. Imang sambayang o itapinay ngavi, nakahubukan ko Diyos yung ngavi. O to'y mo na dano di kiningan, itama tabakas. Toy mo no dani Tuhan, ikaw bukan no itongon no. Moto ikasa no kabuntugan ni ngadaw. Moto kapasyado to ko, di kapasyado sa biyabi iklesia to bitwa daw. Panak no, di Iglesia no ay Tuhan, sumambayang si koy, di titak ngavi, do pisan pibabasan, itanda ngavi no po nga kointahang id mysterium do di kahubukan ngavi, ipatakon sa. Masadi Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan, miyampay Diyosu, Omyapay sunubano. poin sa wato o ginavong ngavi Diyosu. Koy sabaton sa ipingabi dari Tuhan. Kanamanak, do kapanang katahuadan ngavi da di Tuhan, kiningan do toko. Katulog ang otuhid iti. Tatotapot daw katunud atuhid iti kaladyas sa kapamasisan sa tumoy mo inombono po damanak diyaw daw kapanang katahuadan ngavi. O ituhan tama tabitwa. Kiningan tawakas ko zo aiso kapupuson maza ni Kristus Tuhan sa tu doit di makan sodop tovi no miyampay di apostol ngavi daw. Minanuy dong montok umulan ngavi. Do mikot di kandaman kapanampasi di salib. Pinapata si do daw sondi do diyaw sa bagi do i tananak kambing biri-biri aw nalangatan i titak otoy mo do kazan poinggonop. Papakan do tongohinu mazaditi mysterium tabitwa. Do di zonu ingavi do abitwa moy do i tinaw tuhun nagontob do iso pamagunan. Oy navan no da do iso kutumbazan. Osompu do iso kagos do kaginavan. Mingkano, minsan mo si koy di media diti sakramentum koy mazan. Moy do apodsu idi inomis do gracia no. Kasabong si koy no da do idi katapatan nga vipoin surga do iti no tinggo hungungan paguho. Iti no pogi sa binangon datavan tana, mozaw da hozaw vago id asamban o misikoy, miyampay sa ditinimungan datasab ngavi. Humad miyampay ay so kapupuson mga zaw sikoy. Obitwa ituman kinengan. Do kapuasan nga visyurka. Tawan ang tanan no pono do kapantugan no. Kasan hindi kabas koso. Azo isilo imikot iningan ni Tuhan, kaza nini kawas poso. Patapot abitwa ka ay Tuhan, itavut da sa biyabi kabitwahan, itinapogi,
do duzono do abitwa ititak ngavi. Sumambayang sikoy, mazada papasondot di spiritu nu doi ditingavi, miaga bohobow umatu. Moy do adadida, itingavi da mentok degay. Di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido, om nasaga kozo do suminuang dahil ko undasan daw. Minagano isido do loti, om minanak do kapanong katahuadan ngavi. Minangakip di om pinapatak di dedi mo kiki iya ngavi daw mos bos. Onuo iti savyavi ko, om pangakan na diti, tuitino itinan ko, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan megadi untuk napongay makan min susedap. Nano di sudah isasaban no minsan po da minanak daw kapadang katahuadan ngavi. Pinatak di sudah dedi mo kiki iya ngavi daw mos bos. Onuo iti samyabiko ang panginom naman taditi. Tuwiti no isasaban di sa ako. Iza di batos kababago om aiso kapupuson. Ipatungwon may montok Diyosu o montok tagumo. Montok di kapohyangan do so ngavi. May na itidaid kandaman dogo. Ikatapatan tahom lati do katumbazan. Itinapogi, lumasos kay mamalamay di kaandaman di kinapatason kinatungagan daw. Takon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kapasizon sasaban da kapamosizan, manak da kapanang katahuadan ngavi, do nigitan kay diyaw, da kapadan di bangano o manampuan di diyaw. Ahudo kozo isikay da sumampayang, da magi na di tinanom sa di Kristus, timong skay na da di iso, maza di espiritu tabitwa. Anda mo, oy Tuhan, Ecclesia no, pahintongkop, patatongkop, di pamagunan. Amaviton no sa sidore di kapanuan da tahwod sa kaday. So ngabiyan, miyampay, Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Savia vi di Fada ngavi. Anda mo nagita pinay ngavi dagay. Inungokodop, idi kahansanan, di katungagan. Savia vi inapatay, idkosyanan no. Tay mo na isyo ho din inavaw do vos no. Kasi na idagay sa viavi. Sumambayang si koy, damyampay di hahangay to pitwa Mary. Tinadakiningan, Sancti Joseph, Savadasido. Miyampay di apostol tong pitwa. Sa viavi is Sancti, inok papawon si ko diawid po o ampos di umulan ngavi. Kanus ka na dadi kapos yan, da dumadi da sampi tumungkos ngavi da kaposison sa lajul. Mga zo, umambantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza di sido, miyampay di sido, i di sido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di spiritu tabitwa. Savia vi kabontugan, kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, aiso kapupuson. Dadi panu di mamama si naug, mazada kapangyaan pa yung kiningan, katama si koy damabos. Tamaza iit surga, apitwa na ang ano, mikot o pamalintano, isabno o mando itana, miyaga da inkano ida is surga. Tako dagay, tadaw diti, lauti sa tasasanga daw, pahyongo si koy dahasa nga bidagay. Miyaga dagay papahyong di santop mamuhasa mabandagay. Ada si koy opito day kay basatan nga pagabaso si koy no mantatala. Pagabaso si koy oy Tuhan sumambayang si koy damantad patitikid talad.
Katahuad na damanak da pibabasan ita daw nga vidagay. Damaza di sa kaday do kasyanan no. Pangabas ka na data mo damantad doso paintampasi mantad sa vevikosusan ginavo. Namasosikoy, paingandad di kahansanan nabituahan di koy katan di mamamasisa. Jesus Christus. Tuli ko pamaligtaran, ikuasa, o ikabagugan, o po nga, liyaw, nagbabayno, o sorry inay. O Tuhan Jesus Christus, iminabos na di apostol nga vino, pibabasan timponon ku Diyazu, pibabasan ku takon ku Diyazu. Kada intong de doso nga vidagay, nga di katubazan di eklesia no, katahuad no, damanak, dasido da pibabasan, pisan, katanudan, miyampay hizab no, imamama si mamalinta, montok so hihinaid, ayso, kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyazu, tamoy mo. O miyampay suduban no. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba ni kinaingan, mongilu palidoso nga pili pamagunan, kosyanay dagay. Oy domba ni kinaingan, mongilu palidoso nga pili pamagunan, kosyanay dagay. Oy domba ni kinaingan, mongilu palidoso nga pili pamagunan, anuay sikoy do piwabasan. Intangay, idomba da kinaingan, intangay isido, imangidu di doso nga di pamagunan. Obituano, isontop oho de di makan min susodop di domba. Oy Tuhan, auzami padan, patut ko, semusut itapo. Abosan na po, abos, amingasan may kadudubo ko. Itinanom sa di Kristus, magipit ito ko, day kapasuzon sa ladyol. Amen.
Kano sumambayang. Panak no, oy Tuhan, sumambayang sikoy, do isikoy on siko na dasalajul, dumagi do kapasizon no, poin kiningan, i natingga hungungan paguhu, i diti umulan do babay no. Maza do kapanayman dagay, di tapagon hogo ditinan omzan no. Imamama si mamalinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Sambayang do Sancti Joseph, Kotobian Mampi, Manambus, sa bawat ihahay to bitwa Mary, doy diyaw pinantang ni kinaingan, itanang kotoy soon daw, doy diyaw pinahansan ni Mary, ikotumbasan daw, Nyampay diyaw na dali I Kristus Tuhon. Kabitwa Joseph, do dagay, panogi, pakitanay diyaw sondi do sanguhon tama, obito sikoy do lahan do posisyon. Pakianuan sikoy do grasya, kabinsyanan, kasinyo. Umahigay sikoy mantad pati tikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyazu, ikiningan tabakas balakat na dad Diyazu, itama, pamitanak, Om di Spiritu tabitwa. Amen. Ugad na ipibabasan, mga zo di Tuhan, maza do kaposisyon Diyazu.